Dobar dan i dobrodošli, ja sam Marko Cindrić, a vi slušate podcast Ja jesam. Veliki pozdrav divovi, veliki pozdrav veliki ljudi. Nadam se da ste dobro, da ste zdravi, da se krećete, da dišete, da živite. Evo, nismo se čuli neko vrijeme. Obaveze u kazalištu jednostavno mi nisu dopustile, nisam imao vremena još ubaciti u svoj žestoki raspored i nove epizode podcasta, odnosno nisam imao tu vrstu energije i koncentracije da zapravo pričamo o ovim temama. Pa evo, vraćamo se u novu sezonu. Nadam se da ćete uživati u razgovorima i ljudima koji će mi dolaziti. Stvarno sam pokušao pozvati nevjerojatne ljude koji imaju puno toga za reći. Ne znam, ako me ne pratite putem ovih društvenih mreža i stvari, evo, ja se i dalje spremam za svoj humanitarni cilj ultramaraton od 64 km kojeg ću trčati 18.5. od Zagreba do Siska. Skupljati ću novac za djecu, za lijekove za djecu i opremu za djecu, za udrugu Kasi Siska, za kolibriće i trčati ću za pučku kuhinju gore na Svetom Duhu. No, o tome budem pričao sigurno kako mjeseci budu odmicali, odnosno dani se bližili ka tom velikom datumu. Danas je nasuprot mene sjedio fenomenalan čovjek, Tomislav Dolušić, kineziolog, vrhunski trener, vrhunski učitelj i autor fenomenalne knjige Stvoreni za kretanje. Imao sam prilike kroz svoj dosadašnji život stvarno čitati puno knjiga na temu sporta, prehrane, misli, transformacije, osobne transformacije, osobnog rasta i mogu reći da je Tomislav napisao stvarno jednu predivnu knjigu. Predivno je da je na našem jeziku, da imamo čovjeka u Hrvatskoj koji ima toliko nevjerojatno znanje i da mu je životna misija bila i da mu je baviti se takvim velikim temama. Pa da ne duljim o samoj knjizi i o svim pothvatima koje Tomislav radi, koje je prošao i čime se bavi, ćete čuti u ovoj necenzuriranoj i veličanstvenoj verziji našeg razgovora. A prije nego što vam pustim naš razgovor, htio bih pročitati jednu misao iz njegove knjige, a to je misao od Abrahama Hicksa. A on kaže: pronađi nešto što te čini sretnim i fiksiraj se na to. To je odgovor na sve stvari. To je odgovor na to da dobijete sve što želite. Želim vam jedan prekrasan dan. Uživajte u razgovoru. Hvala vam. Evo ga ide. Dobro večer ili dobar dan ili dobro jutro, ovisno kada ćete, dragi moji ljudi, ovo slušati. Evo, vraćamo se u novu sezonu podcasta Ja jesam. Ja sam Marko Cindrić, nasuprot mene sjedi fenomenalan čovjek Tomislav Dolušić. Dobrodošao. Pa hvala ti puno, Marko, na pozivu. Evo, baš mi je drago da sam kod tebe. Pa da odmah nekak krenemo u glavu, kaj ja znam zapravo. Naravno, rokaj. Napisao si po meni stvarno fenomenalnu knjigu, Stvoreni za kretanje. Puno ti hvala. Mislim da je to stvarno onak fenomenalan jedan blueprint i za polaznu točku za nekoga koji nema pojma o ničemu, a i za ljude koji već imaju iskustvo u vježbanju, da nadopune svoje znanje, da vide di štekaju, di mogu ići dalje sa znanjem. Stvarno ludilo, ne budemo ušli u tematiku. Tako da, ali bih volio zapravo krenuti od neke točke. Rekao si da u knjizi da ti od 15. godine si zapravo ti aktivan u smislu nekog kretanja i osviještenog načina treniranja. Počeš nam malo reći samo o svom backgroundu. Ali da velim, Tomislav je i kineziolog i vrhunski trener i pisac i svašta nešto, ali budemo se dotaknuli raznih tema, tako da, evo. Evo, Marko, pucaj, kaj god treba, tu sam. Evo, stvarno mi je drago da sam tu kod tebe i baš se super osjećam tu u tvojoj bazi. Da, hvala ti. Da, ovo je šupa rupa. Ne? Pa ajde, hoćeš nam reći nekakve svoje početke sportske, pa da dođemo do te evolucijske točke na kojoj si sad, ne? Da, pa da pače. Mislim, evo, cijeli život sam u sportu, ne, od malih nogu, kako veliš, od 15. godine, malo ozbiljnije, ne. Isto smo mi krenuli iz šupe, ne. Kreneš prvo iz šupe, pa onda pomalo peglaš dalje. Pa bavio sam se jako puno sportova, ne. Ko klinac sam već sa 10. godine sam ozbiljno počeo trenirati nogač u Dinamu, pa do 17. godina sam peglo do juniora. Dinama sam stigao, a onda me to malo bacilo na sve moguće druge strane, pa sam prestao trenirati nogač, ali sam sa 15 godina ozbiljno krenuo u šupi trenirat sa gevihtima, kako se to priča, ne? I onda je to brzo krenulo, svi moji frendovi su brzo to prihvatili, moj stari nas je ufurao u to, pa smo krenuli malo ozbiljnije trenirati sa utezima, pa kasnije malo boks i tako, evo. Čak sam trenirao i tenis, par godina kao klinac, skijao sam od malih nogu, malo ozbiljnije, evo.
Top. Čekaj, naš zajednički legendarni friend Marenko, njega znaš onda iz Lokomotive ili Ma ne, mi se znamo iz kvarta. To moj buraz, moj super friend Marinko Petričević. Super mi je drago da si s njim napravio onaj predivan podcast. Baš sam s velikim guštom to slušao. Hvala ti je. I baš je on to jako lijepo opisao, te naše početke, ne? Trenkasa. Tak da mi se znamo. Znači čekaj, ti si jedan od, to je ta šupa o kojoj je on govorio. Da. To je ta, pa zakon, kak se pa ono puzlo slažu, to. Je, to je ta naša, mislim, bila je šupa, mi smo to preuredili, nekoliko šupa smo onda spojili, pomaljali, kak se veli, znači sredili malo, nabavili malo, velim, moj stari nas je furao, on imao te svoje prve gevihte, pa smo mi kupili neku opremu koja se onda možda dala dodatno malo utega, boksačku vreću i tako da smo tam, to je zapravo bio prvi džim, jer onda još nisu postojali džimovi u Zagrebu. Ludilo, čovječe, di je to, di je bilo, di je danas, nevjerojatno. Je. Dobro, čekaj, onda si faks, naravno, kineziologija, koji tu si udario koji smjer? Pa onda smo Marinko i ja krenuli zajedno na faks, mi smo bili prva generacija, to se onda nazivalo osnove kineziološke transformacije stručno, u biti to je fizička priprema sportaša, ne? To je bilo davno, sad ne spominje godine, ali to je bilo davno 95. Mi smo bili prvo usmjerenje i bilo je super, jer smo bili pioniri praktički, imali smo divnog profesora Metikoša, ja sam znao nositi tamo knjige neke koje sam nabavljao van i VHS kazete, zajedno smo stvarali to usmjerenje, tako da je baš bilo, super je bilo. Ludilo je. A daj mi reci, kaj je kad si krenuo baš u svom smjeru, u smislu da si osjetio potrebu stvaranja svog džima, ne, odnosno baš svog prostora gdje ćeš imati svoj hram, mislim, jer je, ne, u krajnjem slučaju, tvoj prostor di si digo to, svako malo koliko ja kužim na stepenicu dalje, ne? Pa da, evo, mi smo taj naš džim u 90. godinama nazvali Gornjaš džim, tak smo od milja zvali naš kvart. To velim naš kvart, ja sam odrastao preko puta Đure, tamo je bio taj naš podrum. I išao sam u osnovnu školu Kaptol, na Zvezdi smo tamo igrali nogač, družili se sve u tom kvartu. I onda tamo negdje 2000. godine se ukazala prilika, onda sam osnovao Dream Gym. To je bila klasična teretana, onda sam počeo raditi kao profesor u školi. Mi smo prije puno rokali weightlifting, brutalno smo trenirali par godina kod Zemunika, u domu sportova, tako da jedno jako dobri temelji, rekao bih, ne? Za taj takozvani funkcionalni fitness koji će kasnije uslijediti. Ne? Daj mi reci, onda je neka baza prije, neka si krenuo u tom smjeru funkcionalnog treninga, bio zapravo taj tradicionalno neki trening koji u smislu weightliftinga, ne? Tak je, da. To vježbanje s utezima, znači mi smo nekoliko godina trenirali recimo neku vrstu bodybuildinga, ali to je uvijek bilo više kao i kombinacija weightliftinga. Znači uvijek je to bilo u smislu više pripreme. Čak sam ja to krenuo s 15 godina, kako ja mi stari pripremao za nogomet, ne. Onda niko nije trenirao u teretani nogometaši, to ti je bilo tabu tema. Ja kad sam se počeo malo formirati, kad su mi počeli mišići iskakati, onda su mi gledali kaj ti si prejak za nogomet, kaj ti je, ne. Ludilo. Znaš, danas je to nezamislivo da sportaši u pripremnom periodu ne idu u teretanu, ne. Eto, tako da je to postepeno tako išlo kroz faze i onda sam otvorio jednu ozbiljnu klasičnu teretanu, ali me jako brzo me vuklo da krenem u tom smjeru funkcionalnog fitnessa. Ne? Kako si do tog došao? Ne? Kaj te ponukalo u smislu kao zaintrigirala te neka fleksibilnost ili nešto, ili jednostavno si se zasitio od te vrste treninga pa ti je trebalo neke novo, a da puniš taj svemir. Ne? To me zanima koja je bila iduća stepenica, s obzirom da je to stvarno su neke specifične stvari, ne? Pogotovo ovi flowovi. Mislim, ti si stvarno prošli čudo toga, ne? Pa me čisto zanima koji je bio next step, kako si došao do tog next stepa, ne? Da, pa gledaj, kako smo trenkali puno i po tim, velim, i taj weightlifting i po teretanama, u jednom trenutku sam se baš jako nabildo, recimo, i onda mi to nije pasalo. Znači, iskreno mi nije pasalo, skužio sam da jedanput imam problema s trčanjem, znači, imaš prevelike kvadricepse, ne možeš potrčati normalno, ne? Makar smo paralelno dobro, ja sam na mahove trenirao dosta i taj boks više rekreativno, koji je fenomenalan trening, ali sam skužio da je to, znaš, limitirajuće. Znaš, to su izolacijske vježbe. Mene nikad nije zanimalo, makar su me masa mojih poznanika pitala da je ovdje, ne znam, nekako respekt, ko to voli, bodybuilding, respekt, ali onda se zna zakaj se to trenira, znaš. Kad si builder, onda nisi funkcionalan, to je tako, ne.
Ako ideš u teretanu, nabildaš se, ne možeš potrčati, ne možeš se čučnut kak treba, to su fakti. Ne? Ali ja uvijek svakom velim, gle, moraš znati cilj za kaj treniraš. Ako je to tebi zen da ti pumpaš biceps, respekt, ali onda znaš za kaj to radiš. Kuć, ja sam već nakon 30. godine skužio, kad sam osnovao tu klasičnu teretanu, da jednostavno nisam pokretan od tih izolacijskih sprava i takvog treninga. Ne? I onda sam tražio sam priliku gdje ću se ja, da tak velim, izraziti, gdje ću ja ispoljiti tu nekakvu svoju viziju. Kužiš, jel sam zapravo dok sam trenirao nogač, dok sam kasnije trenirao, zapravo sam ja počeo s tim funkcionalnim treningom. Recimo, moj pokojni stari je mene znao furat na sljeme, intervalni trening, full veliki nagib, šprintevi kao priprema za nogač. A čisto radi ilustracije, ja nisam mogao disati na jednu nosnicu. Imao sam septum nosni, ne? Čovječe. I u to vrijeme još nije čak ni postojala operacija. Kasnije sam čak imao 3 operacije septuma, ne? A da ne velim da nisam onda znao ništa o disanju. Ja sam disao isključivo na usta. Da možeš misliti da ja treniram u juniorima Dinama, dišem isključivo na usta na jednu nosnicu. Koma je. I onda ali sam sa tim funkcionalnim treningom, ja sam svako ljeto s 15, 16, 17 godina, tjedan dana sam otišao s dečkima na more i rokao ujutro u Maksimi na trening, a popodne na sljeme sa starim ili u podrum. I sa takvim funkcionalnim treningom, to sam se poslije prisjećao, ne? Kad sam počeo stvarati svoje treninge, sam skužio da sam probio barijeru i da sam uspio, bez obzira na takav nedostatak, da ne mreš disati na nos, da sam ja ipak uspio doći u kondu da mogu parirati dečkima u šprintu, u trčanju. Ne? Pa ludo, čovječe. Znači zapravo VO2, max treninzi, na jednu nosnicu, ludilo, totalno. Ok, i kaj je onda bilo, do čeg si prvo došao? Jer znam da u knjizi ti detaljno pričaš o tome i stvarno ljudi preporučujem vam knjigu jer je to stvarno mala povijest fitnessa i zapravo modernog treninga i ludilo svega, ne? I girije, i TRX-evi, i čudesa svega. Da li onda neki animal flow ili što je došlo zapravo? Da, pa gledaj, sad ti govorimo o periodu recimo prije 20 godina. Ok. Znači sad se vraćamo, ja sam sa 30 godina osnovu sa mojim frendom s kojim smo počeli, bili smo tu u mom podrumu i Marinko, i Miško, i Picok, Katoda, da sad ne nabrajam sve te, svaki kvart ima svoje likove, mi smo baš bili super škvadra. I onda sam jedno 5-6 godina imao tu klasičnu teretanu. U to vrijeme sam počeo raditi kao profesor u školi i tako sam to peglao jedno 5-6 godina, ali sam osjetio da mi to fali. I onda sam sa 36 godina, i manje, 33-4, uglavnom prije 20 godina. To ti je početak 2000 godina. Pojam funkcionalni fitness do prije 20 godina nije postojao. Počinje se spominjati tamo 2000 onako na mala vrata taj val funkcionalnog fitnessa se počinje spominjati kao pojam funkcionalni fitness. Kad smo mi bili klinci, kad sam ja to trenirao sa starim ili sam, to se nikak nije zvalo. Nije postojao taj pojam. I onda polako, naravno, u prvom redu u Americi, ne, su kako se veli back to the roots, vraćaš se korijenima. Zašto? Pa kad pogledaš globalnu situaciju, kužiš, kod nas su ljudi pretili zadnjih 10-20 godina. U Americi su mega pretili, ne. Da se sad vratimo 20-30 godina unazad, kako to supilno te korporacije peglaju, ne znam, pogledaš kakva je Coca-Cola bila prije 20-30 godina, kakva je danas, prvo litra, pa litre i pol, pa 2 litre, pa jumbo cola 3 litre, kužiš, pa ne znam, kolica za supermarket su bila manja, pa su bila sve veća, danas su mega velika, ne, pa recimo, ne znam, ako se neko može sjetiti traka za trčanje prije 20-30 godina, bila ti je baš darena na 120 kila. Baš darena na 120 kila, pa onda na 150. Kuš, ja sam predavao na FIB-u, najvećem svjetskom sajmu, prije 5-6 godina svoje programe. Kad sam ušao tamo u dvoranu sa trakama, pa to su trake na 300 kila baš darene, kao svemirski brodovi, po 20-30 tisuća eura ti jedna traka. Kao svemirski brodovi, Ali to je totalna krajnost. I onda je to čisti Matrix, ovaj se trpa sa svime, mega kolica u supermarketu, zdeblja se ko prasac i onda dajemo na traku od 300 kila da se ne bi potrgala. Ne? Začarani krug. Kužiš. I onda mene malo po malo to sve peglalo, rekao,
jednostavno se više nisam nalazio niti u tim izolacijskim spravama, znaš, nije me to drivalo više, sve sam više onako se prisjećao kako sam ja trenirao nekad i sve te neke svoje iskuse sam htio sažeti, rekao sam sam sebi, idem sad polako krenut to proučavati, nisu onda postojali ni radionice. Znaš, onda su se tek na mala vrata počeli kettlebelli. Bodyweight trening me užasno interesirao, nije ti onda postojalo još animal flow i takve stvari su počeli tek prije 10 godina. Ali velim, sve smo mi to pomalo nekak tak trenkali i onda jednostavno sam napravio jedan cut, tak prije nekakvih 18-20 godina. Iako sam stvarno volio raditi u školi s klincima, ali sam skužio da mi to jako puno vremena uzima. I tu klasičnu teretanu sam prepustio tom frendu s kojim sam to vodio. I onda danas gdje je baza naša Hard Body Dream Gym u Sopotu, tamo mi se ukazala prilika da dođem do 2 male dvorane koje su bile u totalnom kaosu, školske dvorane. Ja sam u jednoj dvorani malo uredio kao tipa klasični gym, ali druga dvorana me drivala koja je bila prazna i tu je krenuo moj put od funkcionalnog fitnessa. I onda sam ti tu stavio, ne znam, bučice, znaš, medicinke, 2-3 vreće za boks, ne znam, step klupice, kaj je onda postojalo tih funkcionalnih trenažera. I tak je taj džir polako krenuo. Kužiš, onda sam se paralelno educirao u drugim svim tim kako polako su došli, znaš, recimo ja sam svoje prve gire naručio prije 20 godina iz Amerike. Da, pročitao sam u knjizi, da, mislim, nevjerojatno mi je to. Znaš, ludilo, da. Evo, danas su naravno postoje. I veliš da si platio ko suho zlata, ne? Je, shipping sam platio brutalno i danas radim s njima i oni su muzejski primjerak, ali znaš, ti nisi mogao nigdje naručiti girije, kužiš. Kako smo mi brutalno peglali taj weightlifting, ja sam skužio da je to relativno slično. Kužiš, ne znam, nabačaj, izbačaj, mrtvo dizanje, relativno slično kao kad radiš sa štangom, makar puno praktičnije i jednostavnije. Ne? Jednostavno, onda sam se ja zaljubio u girije, naručio sve moguće knjige, DVD-e, recimo od Steva Kotera sam naručivao knjige, DVD-e, onda kasnije prije 5-6 godina on došao u Zagreb pa smo se sfrendali i tak da je onda počelo moje putovanje kroz edukacije. Onda sam zadnjih 15 godina, kad su počele edukacije po Europi, brutalno sam se pozavršavao sve te najprestižnije certifikacije od Strong Firsta, Steva Kotera, Steva Maxwella. Bodyweight me jako interesirao, pa sam tu pozavršavao jako puno tih, da sad ne nabrajam, možda širi krug ne zna za Original Strength, GMB, Ryan Hurst je daleko najjači bodyweight trener u svijetu. Imao sam tu čast da online 6 mjeseci s njim surađujem i bio sam čak i prvi trener u svijetu prije, mislim da je to bilo 2016. koji je usavršio flow kod njega. O, top čovječe, Mislim, vidio sam u knjizi da si napisao milion toga i to mi je zapravo fenomenalno. Znaš, kad vidiš čovjeka koji ima CV s toliko toga, znači da je žar je nevjerojatan, ne, i to je mislim da je to fakat nama svima u Zagrebu, u Hrvatskoj, a i regiji, koliko kužim putem retreateva, kak ti ekipa dolazi, je to stvarno blagoslov, znaš, opće imati nekog ko ima takvu vrstu znanja, mislim, ja tebe tretiram, znaš, u mojoj glavi si ti master na toj razini, kak sam ti rekao, nekako, znam kaj je potrebno da bi bio tam, ne, nisam ni blizu, ne, ali to je fakat nevjerojatna disciplina, probuđenost i rad konstantan godinama da bi čovjek se kretao kako se ti krećeš i da imaš uopće pospojenu glavu i tijelo i da funkcioniraš na 100 paralela kako funkcioniraš, ne, tako da fakat, hvala ti kaj si to napravio za sve nas, ne, mislim da moram doći do džimara, ja sam se, da sad nekako uletim, znači ja sam s Marinkom počeo trenkat 2012. čini mi se, u ZKM-u. A onda smo radili čiste nekakve boksačke treninge koji su bili nekakvi, početci, nekakva naznaka zapravo tvog hard body programa. Odnosno, ne jedan element zapravo samo toga. A onda kad smo krenuli raditi, čini mi se pripremu za broj 55, sam skužio da je promijenio trening, ali sam ga upratio na fejsu da si ti zapravo prvu radionicu koju si radio, odnosno edukaciju, si radio za profesore kineziologije, jel tak? Odnosno za trenere, ne? Bar mi je to tak izgledalo, ne? I taj trening je fenomenalan, mislim, ja ga 10 godina već prakticiram neke njegove osnove i to je ludilo, ne? Tako da me zanima koliko ti je trebalo da složiš hard body program, jer on je prvi, jel tak, program tak, koji se složio. Da. Pa hard body nastao 2014. Znači, ja sam, krenuo 2006. Znači, sa tom svojom dvoranicom, koja je danas već 20 godina naša baza, naš hard body premium gym.
I tamo, velim, sam krenuo prvo sa tim funkcionalnim džirevima, sa onim što sam znao, onda sam polako ubacio te girije i onda sam polako to počeo sve proučavati. Ja ne velim sad da je taj crossfit koji je jako razvikan i koji je, ja nemam tu već dugo neko pozitivno mišljenje o tome, jer se ljudi se masno povređuju, ali dobro, sad na stranu to, ali u početku je bio garage gym, prvih par godina je bio jako lijepo sročen, znaš, dok nije kasnije ušao Reebok i onda je to došlo u neke druge vode, ali dobro, da sad ne pričam o tome, htio sam reći da sam proučavao duboko sve što mi je bilo dostupno. Znaš, od svih sustava sa girijama, imao sam tu sreću da sam pozvao Steva Maxwella na jednu malu certifikaciju u Ljubljani, mislim da je to bilo 2013. Niko nije živ znao za njega. Ja sam se oduševio jer je on zapravo počeo s tim puzanjem, zapravo s tim original strength girem. I onda sam se brutalno u to zaljubio, onda sam shvatio da je baza naš najjači trenažer je naše vlastito tijelo. Kužiš, i onda sam polako spajao vježbe sa vlastitim tijelom sa girjama. Htio sam stvoriti jedan sustav koji će biti maksimalno prirodan. Kužiš, moj prvi sustav treninga je bio free motion, takozvani. Znači, free motion su ti sprave prve na svijetu koje su bile dizajnirane za funkcionalni trening. Ja sam igrom slučaja, naravno da nema slučaja, ali moj friend koji je vlasnik Blue Gyma iz Rijeke mi je prije, 10-12 godina, 15, rekao, gledaj Tomo, tu su neke free motion sprave, niko ne zna raditi s njima. To su ti bile koloture, znači nisu bile izolacijske sprave, nego sprave koje slijede pokret. Znači možeš tenis trenirat, boks trenirat. I rekao, daj, moram to vidjeti. I sam se zaletio do njega, niko nije to htio kupiti, jer nisu znali raditi na njima. Ja sam kupio, 10 sprava za smiješnu cijenu, makar su sprave fenomenalne i izvorno su vrlo skupe. I onda sam to postavio u tu svoju dvoranu u Sopotu. I znaš kak je danas svijet globalno selo, ja sam snimio prve filmiće i stavljao na YouTube. I onda su me iz Free Motiona, čak glavni menadžer me pozvao, rekao, gled tu neko na našim spravama, neko je tamo maloj Croatia radi na našim spravama. Da li bi vi došli, onda ti je bio taj FIBO, taj najveći san u Essenu. Zadnje godine u Kelnu, u Njemačkoj. I rekao, dapače, bit će mi velika čast. I tako sam ti ja došao u Essen, tamo se skompo s njima. I moja prva franšiza zapravo je bila kombinacija free motion sprava, boksačkog treninga, funkcionalnog treninga. I oni su imali jednu jako lijepu vibru. Znaš, ko power plate je više masažice, a njihova vibra je bila za funkcionalni trening. Ne. I tako, to je trajalo 2-3 godine, čak su neki gradovi uzeli tu moju franšizu, ali onda sam ja shvatio da se može i bez toga. Znaš, i onda polako sam stvarao hard body i hard body sam zapravo stvarao, se nisam mogao naći u nijednom tom sustavu u cijelosti. Da sad to ne zvuči onako možda malo bahato, ali ja sam svaki taj sustav brutalno proučio. Znaš, ja mogu sad pričati o crossfitu, o girijama, o Pinanti-X-u, znaš, danas kad ja na seminarima kad govorim trenerima, jel neko čuo za Pinanti-X, Tony Horton niko nije čuo. To je bio prvi sustav na DVD-ima, prvi svjetski sustav gdje je taj Tony Horton sa 46 godina je bio trener, recimo u Hollywoodu, onako, glumaca. I dečko je super sustav napravio, znači sa bučicama, sa ne znam, ovim nekakvim rastezljivim gumama, znaš, jako lijepo produciran i DVD home video, ne, da možeš doma raditi s tih par trenažera. I nakon toga je nastao Insanity, to većina ljudi kuži kaj Insanity, Sean T, znaš, lepi dečko, ajmo digi, pušiti i tam su svi čagali lepo i peglali po Insanity, ne. Ali ti kad zagrebeš, kako se veli behind the scene, onda skužiš to sve produkcija, znaš. Kužiš, ti recimo Insanity, ja pitam ljude, jeste trenirali? Jesmo. Ok, koji vam je prvi test za Insanity? Ne znam, skok koljena na prsa. Aj ti sad dođi među rekreativce početnike i kaži ženi od... Je žesto ko je to, znaš, znam, daj mi skoči koljena na prsa. Mislim, pa ljudi se pokrše odmah na prvom treningu. Tako da, kužiš, i onda shvatiš da je to sve jako fancy, ali ajmo krenuti od nekakve početne, od nulte progresije, takozvane, znaš. Prvi cilj je da ljude ne povrediš. Pa onda drugi cilj da ljude osključiš. Pa, znaš, uglavnom da ti sad, ne idem previše u detalje,
tako sam ja shvatio zapravo da ja želim stvoriti svoj sustav na bazi nekog svog, mogu reći, velikog trenažnog iskustva u raznim sportovima sa raznim rekvizitima i tako sam počeo stvarati hardbody. Ja sam se zaljubio u girije, znao sam da je baza vlastito tijelo i onda se pojavio taj takozvani suspenzijski trenažer. Mnogi ga nazivaju TRX, makar je on najrazvikaniji, znaš. Recimo, ja sam sa tim dečkama iz Free Motiona, oni su imali takozvani RIP 60, još prije TRX-a. Pa isto neka fora, ili? I na istu foru, znaš. Istu foru čak je bilo još onako robustnije, kako bih rekao. Znači, postoji jungle, uglavnom to je Marinac mislio iz onog od starog padobrana, igrao se i to su lijepo onak dizajnirali i tako je nastao TRX. Znači, fantastičan trenažer, nije niš drugo nego bodyweight. Da, ludilo je totalno. To je fakat, da. Ali onda kad ti dođeš, ne znam, negdje gdje u neki gym koji ima sad službeni TRX program, znaš TRX je fenomenalan, ali ti ne možeš napraviti više od 2-3 runde na TRX-u ili rikneš. Da, fakat rikneš. To da ne govorimo o onoj doljnoj razini. Znaš, pa to ne mogu ljudi koji su u brutalnoj formi napraviti više od par minuta. Je, zeznuto je full, Znaš. I onda sam došao do naravno jednog zaključka da je TRX fenomenalan ako se kombinira malo sa bodyweightom, malo sa girijama i tak sam ja recimo 2-3 godine se igrao po navodnike, zapravo sam se igrao, ali sam sve probao prvo na sebi, pa onda na svojim najbližim članovima i malo po malo sam tak stvarao hard body. I rekao sam sam sebi, gledaj, ja ću to stvoriti zbog sebe. Uopće nisam imao nikakve pretenzije da će to, znaš, neko prepoznati ili kaj. Rekao sam, ja to moram napraviti za sebe. I onda sam napravio kombinaciju da to bude i za početnike, i za srednju razinu, i za full naprednu razinu. Ako si gledao malo videe, to je poslije meni je to fenomenalno, kužiš, meni je taj sustav, znači ja sam zaljubljen u to, evo, stvarno, znaš, jer fakat sam ga, mogu reći desetljeće već, ne stalno, ali ako radim neku žešću fizičku pripremu, ako moram dići masu, ako imam neki cilj, ne znam, recimo za kizu sam uz EG80 dizo, ne znam koliko, 8-9 kila, mislim, fakat sam bio jaka svinja, kužiš, ali zapravo jako malo vremena, imam, hvala Bogu, takvu genetiku da mogu se mijenjati gore, dole, lijevo, desno. Sam s Marinkom, u 2,5, ma ne više smo, 4 mjeseca smo trenirali i znam da mi je došao mi ovaj kolega Katić, Delon iz Nestalih, rekao kad je pogledao film, kao prava američka transformacija, pa rekao da, ali fakat smo trenirali, ne znam, 4 puta tjedno smo sigurno udarali, ne, i ja stvarno to obožavam, jer ima flow, ima sve, daje mi, diže mi testosteron, budi me, razgiban sam, zapravo, a u jako malo vremena se skršim i dobijem, ne, to je pa tak se u praksi pokazalo, znaš, znači on se trenira 3 do 4 puta tjedno, samo, pod navodnicima, samo 45 do 50 minuta, stvarno ne treba više od toga. Znaš, ti si imao sreću da te Marinko trenira koji je fantastičan trener i funkcionalnog treninga i boksa, ne, tak da i meni je super drago, kad je hard body izašao, ne, naravno, ja sam odmah poklonio DVD i knjigu i rekao, buraz, gled, nemoj mi štediti, probaj, znaš, tak sam i svakom rekao otvoreno, znaš, rekao, probajte, recite, jel valja ovo, ne valja, znaš, pucajte, ne. I onda se pokazalo, znaš, da su se ljudi prepoznali, pogotovo mi je super drago da oni moji bliski frendovi i treneri da su to isto prepoznali i stvarno je onako jako bio brzo prepoznat. Ja sam imao bazu ljudi s kojima radim, već sam par godina radio edukacije za trenere i kad sam napravio prvu certifikaciju za hard body, onda su ljudi to jako prihvatili. I onda sam rekao, gledajte, idemo raditi te izazove hard body, ali koji su vrlo realni. Znaš, moraš imati neki vremenski okvir, ne? Znaš, to nije ko američki, časopisi before, after, pa umireš od smijeha, ne? Ali, znaš, realno moraš pokazati neku fotku, ok, ako radimo o transformaciji, naravno da svako hoće lijepo izgledati, ne? Kujiš, ali poanta je da si ti i funkcionalan. Jako bitno. I da onda svaka 3 mjeseca radiš nove transformacije i da imaš opet i jako puno raznovrsnih vježbi. Znaš, mi možemo peglat samo swing ili možemo peglat samo mačkicu, kaj je fantastična vježba, ali će ljudima to dosaditi. A da ti trening prođe u sekundi, znaš, što su bili prvi feedbackovi, Isuse Bože, trening prvi u sekundi, lijepo se osjećam se lagano u svom tijelu, znaš, i na kraju krajeva dobiješ nekakvu, ja bih rekao, prirodnu definiciju. Apsolutno. Znaš, i muški i ženski, i to pogotovo, i ne samo super sportaši, znaš, nego rekreativci, ljudi,
u najboljim godinama, znači ljudi i žene, ne znam, 30, 40, 50 godina. Znači ti kad ti neku ženu koja je rekreativac sa 50 godina se ono osjeća bolje nego ikad. Ili muškarac. Pa to su jako lijepe stvari. Pa kako ne, osjećaš se ono samopouzdan si, kužiš, pogotovo ako možeš napraviti neku stvar koja zvuči ono, ne znam, ono banalno kao, ne znam, jednonožni čučanj, kužiš. Znači ono, ja mislim da kogod je otključio nekakve te ono granice fizičkog i onda tu razvalio ta neka mentalna vrata, da se osjeća fenomenalno ono čim može napraviti, ne znam, ono 30, 40, 50 klekova ili 5 zgibova, jer zna da nije mogao doći do tog sam tak, ne? A opet je dobio nekakvu izvornu ono snagu koja mu je probudila 158 nivoa koje mu omogućavaju puno bolji i kvalitetniji život, ono, di god se pojavi, ne? Pa da, baš to, znaš, tako da, i već onda, velim, ja sam se zaljubio onda u tu mačku, panteru, mačkicu, ne, u te četveronožne pokrete, ne, koji su zapravo izvor svega, ne. Znaš, meni je žao kad taj original strength nije zaživio u svjetskim razmjerima, ja o tom pišem u knjizi, ne, ja sam bio u Pragu na prvoj certifikaciji svjetskoj, ti dečki su kasnije, nisu više dolazili u Europu, čak smo mi pregovarali preko maila da ih ja možda zastupam i tak, ne. Mislim, oni su fenomenalni, Tim Anderson i ovaj drugi dečko, Jeff Neupert su napisali ti 2-3 lijepe knjižice, ne, koji su to pisali, kasnije Steve Maxwell zapravo on je propagirao taj njihov sustav kroz svoje treninge. I ja mogu reći da sam, znaš, ono, ja uvijek govorim ono kak je Bruce Lee rekao, znaš, ono, apsorbiraj ono kaj valja, dode nešto svoje, zahvali se svima i idemo dalje. Tako ja svima kažem, znači od svih učitelja vidiš u knjizi, ne, od kojih sam ja učio, ja se svima njima maksimalno zahvaljujem i svakog uputim, gle stari, odi na internet, odi GMB, javi se Ryan u Hrstu, znaš, ono, gdje god možeš, znaš, ono, probaj te treninge, ali ja sam to mislim, napravio na svoj način. Kužiš, znači ljudi kažu, ne znam, mi radimo, ne znam, četveronožno puzanje. Da, radiš, ali na koji način, u kojem dijelu treninga? Znaš, pa resetovi su brutalni. Da, to mi je otkriće, to zapravo, ono, mislim, kao radio sam to, ali nisam znao da je to reset, da je zapravo ono, da je potreban da bi ti sad ono skulirao da tijelo se nekak dobije, a opet radi, ne, mislim, to mi je super, budemo se tog dotaknuli u ovim, baš u flow, to mi je totalno ludilo, ne. Kaj sam te htio pitati, po tebi, ti složio si treninge, držimo se dalje ovog hard body svemira, da traju od 3 mjeseca, odnosno 12 tjedana, jel tak, da traje taj izazov sa samim sobom, odnosno da prati ljudi program koji si osmislio za sve razine, zake 3 mjeseca. To znači, onda misliš da tu dolazi do neke vrste zasićenja, odnosno tu je rezultat već dovoljno jak da napraviš neki mini break, pa onda se restartaš ili iz početka sa istom stvari, ili je potrebno tijelu da bi tijelo se reagiralo na neki drugačiji način, updated trening. Ako to kaj si bio spomenuo, da li ljudima postane opet možda zeru dosadno ako su u mačkici, ne znam, svaki dan ili odnosno svaki drugi, ili ako ono s girijom rade swing, koja je fora? Pa gledaj, moraš imati vremenski okvir, ne, znaš, moraš imati vremenski okvir i 12 tjedana na jedan okvir gdje se može stvarno jako lijepa transformacija napraviti i to je dokazano na milijon primjera, ne. Mislim, možemo i napraviti transformaciju 8 do 10 tjedana, ne, ali 12 tjedana onak jedan optimum. Hardbody je tak rađen, ono, kako si vidio, velim, ja sam tu bacio 1.000.000 vježbi kettlebella, znači išao sam na maksimalnu širinu vježbi da ljudima ne dosadi. I svaki trening je drugačiji. Znači, mi smo radili certifikacije za trenere, kasnije je došao tu i level 2 i level 3, master level, ali je poanta da je svaki trening malo drugačiji. Znači, kad radimo grupne treninge, kad radimo osobne treninge, ljudi kod nas dolaze 10 godina u gym, pa nikad nije isti trening. Znači, ti napraviš 3 mjeseca, onda se malo restirati, tjedan, 2 možeš raditi lagane flojiće, da malo kao lagana rekuperacija duha i tijela, i onda možeš opet krenuti. Kužiš. I zaista tu se pokazalo i zato mi vrlo egzaktno radimo mjerenja, antropometrija, funkcionalni testovi, koji su 3 testa koje sam ja stavio, osmislio, trbušnjak, iskorak u stranu, znaš, oni skokići, i one iz plenka tapping girje, to se stvarno pokazalo da je to vrlo zahtjevno. I onda ti kad vidiš nakon 3 mjeseca krećeš u novi ciklus. Znači, nama se odlazi i profi sportaši, i ne znam, profi vojnici, i stvarno različiti profila, rekreativci u vrhunskoj formi. Ne samo početnici. Znači, naravno, početnik napravi najbolju transformaciju, najveću, ne. Ali sa svakim ciklusom iz godine u godinu ti možeš još pomalo povisiti svoje performanse.
I to je, mislim, i da ti ne dođe do burnouta u glavi, znači da se ne zasitiš. Ne, super mi je to fora i onak kužim da onak uvijek da je potrebna neka osobna motivacija, odnosno stvarno to kaj veliš, znači neke jednostavne stvari kod te 3 vrste testa, da vidiš sam sa sobom di si napredovo. Ja mislim, fakat ti daje udarac u guzicu da skužiš, aha, ovo fakat radi za mene i dobar sam, ne, bolji sam, ne, kaj sam bio. Ja mislim, to je ono, baš dobra stvar, ne. Da, tu vidiš kaj ti fali. Nekom fali mobilnost, nekom fali, znaš, kardio komponenta, nekom fali snage, ali evo, u tom smjeru onda dižeš svoje performancije. Ne? Ok, nakon hard bodya je došao Born to Flow sustav, jel? Tako je. Znači, ja sam išao nekakvom obrnutom, znaš, kako se meni svijest mijenjala, ne, meni je, ja to živim 24 sata godinama, znaš, meni je to drive, mene ne zanima, ne znam, ni skupi auti, ni jahte, ni ne znam kaj, obožavam putovat, ali gutam knjige, sve kaj sam mogao, znaš, na tim temama sam, pročitao, educirao se di god sam mogao, na koju god stranu, i onda sam shvatio da još tu treba, znači, progresija znači korak više, znači uzmeš veću giriju ili težu vježbu, a regresija korak unazad. Velika većina ljudi je na nekakvoj nultoj regresiji ili progresiji, znači u totalnoj su ljudi banani, nisu otključani, zaključani su, previše sjede, plitko dišu, da ne velim zadnje godina, ne. Ja sam već u hard bodyu skužio koja je prednost, što je to disanje. Već sam tamo bacio krokodilsko disanje na kraju treninga i već sam onda skužio šta je to. Polako sam ulazio u taj svijet disanja i paralelno sam se počeo educirati u disanju i onda me zapravo drajevalo da napravim samo bodyweight trening. Mm-hmm. Znači, samo bodyweight. Znači da ga ljudi mogu rokat di god, kad god, da nemaš isprike. Zapravo, nisam si sad uzao, nemam džiđu sa sobom, jer nemam ne znam kaj sa sobom. No, super. Baš tak, ne. Zato jer generalno tebi treba jedan kvadrat, imaš svoje tijelo i ti možeš stvarno gdje god da jesi napraviti trening. U 15 minuta možeš čudo napraviti. I to stvarno je tako. I fenomenalno ljudi, evo potvrđujem ga stvarno, kako se ispremam za taj ultramaraton, već sad malta ne godinu dana, ne, trči skoro svaki dan, ali mi je neke file, odnosno, mislim, izraubao sam se, ne, predstave, svašta nešto i skužim da sam, počeo ulaziti u ovaj teritorij tih klasičnih trkačkih ozljeda, neke me koljeno me muči, pa me to živcira, pa aduktori, pa ne znam ovo, pa la, jer sam se bio fokusirao isključivo na nekakve stvari koje sam pročitao kod ovog Dean Karnazesa, poznatog ultramaratonca, koji radi dnevno, ne znam, 400 slekova, 800 skvotova i 100 ovih pull-upova. I onda sam se fokusirao zapravo na ta 3 pokreta, ali sam skužio ispao sam iz ovog džira, kužiš, iz tih flowa koje ti rokaš, ne? I onda sam sad, zahvaljujući tebi, kroz knjigu, naravno knjiga ima ljudi fenomenalna vrata u sve svijetove o kojima Tomislav govori, putem QR kodova otključete YouTube kanale koji su savršeni, fenomenalni i stvarno nakon isto mogu reći 2 desetljeća bavljanja raznim stvarima, lako se prate, lako se iz njih uči i čovjek sam treba imati mobitel sa baterijom na 20% i odradit će ti trening. Ne? I sad zadnjih 10 dana testiram Advanced Flow i mogu reći, evo, dragi ljudi, da stvarno osjećam se bolje. Ne? Trčim i dalje ja svaki dan, kičma mi je razgibanija, kukovi su mi bolji, vidim da sigurniji sam u pokrete, nekakva vrsta kontrole mi se počela događati, pogotovo i nekim stvarima koje su kod nas muškaraca, zaključanje, ovo prebacivanje iz koljena, odnosno to guranje kukova prema napred i sve, tako da apsolutno radi. Ne? I apsolutno je potrebno po meni ta vrsta higijene, odnosno discipline. Ok, ako nekog ne pali sad kompletno ta stvar, mislim da 2 puta tjedno razgibat se na takav način ujutro ili 3 puta je ludilo totalno, ne? Jer te rastegne o čem ti pričaš u knjizi u svim smjerovima, a ne treba ti niš od opreme, ne? Da, pa evo, puno ti hvala na ovako lijepim riječima i što si prepoznao taj sustav, jer fakat, mislim, ja kad sam to stvario sam skužio i na sebi, koliko je ta mobilnost strahovito bitna, znači da otvoriš svoje kukove, da otvoriš ramena, znaš da napraviš taj jutarnji flow, jer stvarno kad se to treba jednostavno probat, ne, znaš ljudi mogu kliknut pa gledat, pa misle su pa ovo nije neki big deal. Ok, stani se na sve 4 i probaj flow od 15 minuta, ali ga probaj. Probaj prvo fresh start flow, pa na intermediate ti peglaš advanced
i on je vrlo zahtjevan. Jako je zahtjevan, pogotovo te 3 runde. Bilo mi onako, čovječ, kao udario sam ovo, rekao, kaj sad ide dalje? Ide ponovo, aha, a nema tu baš neke pauze i dalje to, ja moram tu se držati, ne, ozbiljan trening, stvarno ozbiljan trening. Dijelo nije ni malo jednostavan. Mislim, ti ga peglaš fakat fenomenalno, mislim, znaš, stvorio si ga, ne, ali stvarno fenomenalno gledat. Skužio sam baš prekjučer, jer sam ih radio, kako sam ti rekao. Kad si došao tu, ovaj cijeli tjedan sam igrao predstava, onda mi je to savršeno. Inače trčim prije predstava, a sad sam si zadao cilj, ok, imam 35 minuta, to mi je jedino vrijeme kad ću uloviti to u danu i sad ću to udariti. I udarit ću kako se spada. I fenomenalno mi je prepoznat u tebi, u pokretu, koliko sam zapravo neprisutan bio, recimo u vršcima prstiju ili recimo u ljevoj šaki, recimo u pogledu koji je fakat nevjerojatno bitan ako ja gledam prema naprijed, koji to meni fokus daje, koji se preljeva dalje u dan. I to je fakat bitna stvar. Naravno, disanje, pogled, sve to, ali jednostavno imam feeling kao da je odsutnost, čak i u ljevoj šaki je big deal, ne? A ovako kad te čovjek gleda, a ljudi, vjerujte mi, evo, stvarno vam preporučam, krenite u tom smjeru, jer ćete se osjećati bolje, živjet ćete bolje i vaša obitelj će biti bolje zbog toga, ne? Ludilo je to, čovječe, kad ja napravim pogled prema naprijed i kad ja se isfokusiram barem 2 minute, ima taj fokus da ta ruka radi, da je taj pregib ide prirodno, jer mogu ja automatski napraviti neki pokret rukom i nekak to isfingirati da se ja bacim iz kuka sad na lijevo ili desno ovim rotacijama i to, ali ne, ako ona ide iz centra, ako ja dopustim da se tijelo izmodelira preko svakog članka i onda se aktivira taj centar, velika je razlika. Pa zato da si ti iskužio bit, znači to je energetski flow, ne? Znači mi se tu igramo sa energijama, znači to nije samo unlock your body, nego unlock your body, mind and soul. Znači to kad se poveže taj flow sa disanjem, zapravo onda mi tu ulazimo duboko u taj flow i to je jedna vrst meditacije. Čista je meditacija. Ja znam, priznajem, došao bi, srijeda, baš sam bio onak skršen, jer sam, dan prije trčao 15 km, klinac doma, jurnjava, spike, auto, predstave, izazovi, zaključen si, nisi svaki dan isti, normalno. Užiš, i nekak sam, baš mi je teško bilo ući u squat i krenut, ali nekako, probijenjem koji mi je sad nekak furka, baš me to loži da vidim kaj se skriva iza tog umora, jer naravno umor je stvar mentalnog stava. Jako brzo sam se zagrio. Znači, nakon 5 minuta unutar tvog treninga ti si već zagrijan, ti si već otključio negdje. Nakon 5 minuta ja sam skakao ko zec. Ne naravno kako to zvuči, ali bio sam razgibaniji, osjećao sam se bolje. I do kraja toga, a vidim da ste se poigrali i sa ovim frekvencijama, odnosno sa glazbom unutar toga, koje daje taj element još veći. Tako je. Znači, ako te ne pali čisto disanje, ako te pali pokreti, to sam da ovo slušaš i radiš, ti si se iscentrirao. Pa velim, evo, stvarno mi je super drago da si prepoznao bit flow, jel? Nije to je puno više od čiste fizikalije. Neko će napraviti, škorpiona ili zmaja, dragon crawling, na čistu snagu, ne? Ali to nije to. Mi smo radili masu, recimo jednom smo radili demonstraciju hard bodya prije 5-6 godina, recimo u Beogradu, ne? Tamo sam imao priliku na prvom strength and conditioningu predavati hard body, bio je, nekoliko 5-6 svjetskih trenera i stvarno je bilo jako lijepo su nas primili. A u publici je bilo većinu crossfitera, znači tamo su naši dečki bili brutalno napucani, ali su jako lijepo primili hard body, znaš. I nakon demonstracije i teoretski praktično, mi smo pegli, ja sam 45 minuta predao teoriju, onda smo 45 minuta pravili čisti flow sa kettlebellom, bio je tu moj Dado i Štefi, moji treneri koji su onda bili s nama. Da bilo pjevamo do zore, tak 4-5 minuta traje, rekao sam ko sad napravi, obično radimo mačku, znaš, pantera crawling sa koljenima iznad poda, ali pošto su tamo bili svi fakat u formi, rekao je sad ćemo mi napraviti zmaja. Ko napravi zmaja, imao sam onda je bilo drugo izdanje hard body knjige, ja sam rekao kogod napravi zmaja u toku cijele pjesme, znači cirka 4 minute, bez stajanja, znaš koliko je zmaj zahtjevan, ozbiljna vježba. Dobit će knjigu na poklon. Znači oni koji su bili, mi smo 45 minuta nismo stali. Mi smo radili s njima, igrali smo se u tom zmaju. Ja ti mogu reći da niko nije izdržao duže od minute. Niko. A znaš šta je zmaj?
Znači tu govorimo stvarno, znaš ono... Znači, cijelo tijelo, nevjerojatno, da. Znači tu govorimo o čistoj fizikali, znači tu pucaju svi mišići ako ti to ideš čupat na snagu. A sad kad ti tu dodaš i disanje, taj energetski protok, kad ti malo po malo uđeš u to, onda ti flowaš, onda si ti, znaš ono, onda ti lebdiš. Onda je to druga priča. I drago mi je da su oni to prepoznali, dosta je njih došlo kasnije na certifikacije. Lijepo smo se sfrendali i velim, lijepo mi je da ljudi to prepoznaju. Znači nije samo čupanje snage, puno više od toga, puno dublje. Više od toga. Zato sam ti rekao da mi je predivno bilo uopće gledat, kužiš, jer se točno kuži da si to digao na neku razinu koja je daleko više od običnog zapravo fitnessa. Ne, nije. Ne, meni je to zapravo vrijeđenje. Ta riječ mi je neku foru, naš, kad vidiš čovjeka koji se tim bavi, koji je toliko uložio kao ti u to, na kojoj to razini dofurano, to nije fitness, to je fakat, po meni su to forme. Zato sam ti poruci bio napisao, stvarno mislim da je nevjerojatno mi je čast upoznat čovjeka koji je osmislio forme. Jer to je fakat rijetkost. Upoznao sam par ljudi, kak sam bio u Qigongu i u Tai Chiu, par tih Kineza. Izvrsno, da. Koji su stvarno isto na toj nekoj razini. To je ta energija, kužiš, to je taj protok energije čija koji te šajba, samo ovisno o pokretu. Ako si ti uzemljen, a uzemljen si rokaš. Ali zato si ti tu hrpetinu elemenata. Pa da se nabacimo onda i na treći stup, zapravo koliko ja kužim tvog treninga je breathe to flow zapravo. Tako je, bravo. Pa da, i to je onda, znači to je sve što zagovaram u knjizi zapravo, znači moćnim dahom i pokretom do zdravlja, funkcionalnosti, dugovječnosti. Znači mi smo zaista stvoreni za kretanje, stvoreni smo da živimo, kako Ayurveda veli, 120 godina. Ako se malo, znači ego spremimo u džep, ako se malo resetiramo, godine se uopće nisu bitne. Sad mala digresija na naše fitness učilište, u stvari sam dolaze ljudi s 40-50 godina i postaju treneri, ostvaruju svoj san. Jer su imali 20 godina, su živjeli u potpuno drugom filmu, nisu bili ispunjeni. Znači godine potpuno uopće nisu bitne, a opet nije ni bitno sad nekakvo, znaš ti si tu sam sa sobom, ti najbolje znaš, ti kad trčiš za sebe, znači to je čisti zen, ti si u svojoj meditaciji i to je to, znači to je taj flow. I sad ulazimo tu do tek treće stvari, to je dah, to disanje, znači disanje je esencija svega. Tako da, velim, ja sam to osvijestio prije 10-15 godina jer sam imao svoj autoimuni izazov, svako ima neki izazov u životu, znaš život ti bacate izazove, dosta... To me zanimalo, da to sam si tu čak i negdje napisao. Znao sam da mora biti neke. Ne znam po sebi da svako od nas kad je pozvan da otkrije tu dubinu sebe, neke se dogodi. Ne, obično bude neke situacija sa zdravljem ili s nečim di te lupi u glavu di skužiš, aha, postoje to i neke drugo. Ne? Pa gle, imaš uvijek, znaš, te izazove, da li zdravlje, da li su emocije, da li ovo, da li ono, ne. Ne može uvijek sve ići u životu linearno, to ne bi bilo zanimljivo, ne, svemir se tu igra s nama i znaš kak se veli, kad si spreman dobiješ jedan izazov, ne, to je to, da. Znaš, onda u početku, znaš, misliš si dokle više s tim izazovima, majko mila, znaš, daj mi malo, nema finish line ne postoji, tog nema, baš tak, ne, tak da sam ja, znaš, počeo otkrivat disanje, kad sam rekao, prije 15-20 godina su mi dijagnosticirali taj kolitis blesavi, znaš, to je upalna pizdarija crijeva i nije baš lepo, ne. Tako da tu moraš biti brutalno i fokusiran i discipliniran i ne znam kaj sve ne. I sam ja otkrio disanje, pa sam otkrio Wima Hofa prije 10-12 godina kad niko živ nije čuo za njega. Tragajući bespućima interneta, znaš, za prirodnim rješenjem. Rekao sam negdje mora biti prirodno rješenje, osim brutalna disciplina u prehrani, mora još nešto biti, osjećam to u sebi da mora biti prirodni neki odgovor, ne. I tako sam puno toga isprobao i onda sam vidio tamo neke testimonijale da, znaš, da se uz pomoć tog njegovog disanja Wim je tvrdio da se rješava autoimuni izazovi, ne, razno reumatoidni artritis i tak dalje, čak i puno većih zdravstvenih izazova. Jer treba sve probati, kuš. Onda sam počeo to probavati malo po malo. Stvarno, mislim, znaš, njega sam peglao na dnevnoj bazi, još uvijek ga peglam. Dugi niz godina, makar je samo jedna tehnika, tu je naravno i to disanje, postepeno izlaganje hladnoći. Ja sam se prije
naravno tušira isključivo vrućom vodom, znaš, ono, hladna voda, ni podrazno, ne. Meni je on fenomenalan, da. Ja sam ga isto, čuo sam za njega, odnosno imao sam njegovu aplikaciju instaliranu, odnosno njegove videe, nešto sam sitno to prije tipa 6-7 godina ga gledao, nikoga nije tad ni pušio neš previše. Nisam ga ni ja neš previše dao mu vremena jer sam bio nekim drugim vodama, ali isto onda me korona me spržila bila, kužiš, i ko čovjek od energije, onak, baš mi je, ja sam sam sebi falio. I onda sam, a imao sam zapravo i problema, to sam možda već u nekim podcastima pričao, imao sam kronične upale, prostate, prostatitisa i to, i zapravo hladnoća je, doktori ti ovo klasiki kažu, moraš se kupat kad je voda 36, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. I onda kad sam uzeo tu njegovu knjigu, koju mi ja mislim mama kupila za Božić 2020. sam se iznenadio kao, čekaj malo, i tu sam se prepoznao s tobom kad si ovo rekao, idem sad gol do pasa na vrh Sljemena da pobjedim zapravo tu mentalnu barijeru sinusitisa. Tako je. Tak je meni bilo s prostatitisom, ne, doslovno čovječ, idem ući u hladno, pa da vidimo kaj se tu nalazi. Fenomenalno. Znači, da. I vratio si me, moram ti reći sad kad sam pročitao tvoju knjigu, jer mi je malo onak to kaj kažeš, to je jedna vrsta tog disanja, ali je stvar discipline. Ja sam se sad možda najviše do sad u svom životu uspio disciplinirati na taj neki način da znam da druge nema, ne. I onda sad, evo, svako jutro sam u 6 u fotelji, 3 runde vima, da vidim disam, držanje daha, širenje toga, i to mi je super. Osjećam, naravno, i kad imam neke probleme od tih velikih napora koje dajem svom tijelu kroz trčanje, kad putem njegovih vježbi, kad fokusiram, kad pustim dah unutra, kad se to raširi, da li lakše mi je, ne? Da. Pa da, evo, mislim, tehnika je brutalna i meni je drago da je zadnjih par godina, 2-3 godine, Wim postao svjetski, stvarno popularan. To je imaš i certifikat, ne, podradio si. Mislim, čovjek je upoznao Wim Hofa uživo, bio si kod njega. Ja nisam certificirani njegov međunarodni trener, tu stepenicu, kako sam napisao u knjizi, sam preskočio, jer sam htio sam sebi dokazati da to mogu sam napraviti. Znači, ja sam prošao taj njegov old school 10-tjedni tečaj, bio sam s njim u Minhenu 2019. Stvarno, tam smo se družili, peglali, po snijegu, jedna brutalna radionica je bila. I pročitao sam 4 njegove knjige, ovo je tek zadnja je prevedena na hrvatski. Stvarno, pogledao sam milion podcasta, njega sam proučio, ja sam stvarno, pričamo manijak za proučavanje svih tih sustava i treninga i disanja. Njega sam stvarno brutalno proučio na sve moguće načine, sve na sebi isprobao. Evo, spomenuo si taj sinusitis kad sam trenirao nogač ko klinac, trčali smo po snijegu, ja bi popizdio, ja sam odmah dobio virozu, znaš kasnije sam trenirao boks, odim trčati u Maksimir po snijegu, prehladim se, popizdio se, znaš možeš misliti, brutalnoj si formi, da. I onda te skrši trčanje po snijegu, pa jebem ti, u trenirici zabundan, znaš kužiš, i onda kad sam vidio, znaš da se pegla, u šorcu, po snijegu, mislio sam si, jebem ti Miša, znaš ovo ću ostvariti na bilo koji način, znaš ovo moram prelomiti, kakve prehlade, kakve pizdarije. Mislim, naravno, ne na suicidalan način. Nikom ja ne govorim našim radionicama da je sad skoči u hladnu vodu. Cijela ta stvar je lišena ega. Ne? Stvarno, tu nema ega uopće. I on sam govori, ne drži dah toliko da sad rikneš, nego držiš ga koliko ti tijelo govori, a ne sad jasno. Tako da treba postepeno, naravno, učiti to. Nije sve za svakoga, nije Wim Hof tehnika za svakoga. Znaš, i onda je tu kasnije došla ta Oxygen Advantage tehnika, koja je fantastična, koja je opet kontra. Znaš, ima da sad nemamo vremena ići u toliko detalje, ali ja sam se potrudio maksimalno jednostavno u knjizi opisati jednu i drugu tehniku. Jesi fenomenalno. Da ti velim, blueprint je. Ko god doći čovjek krenut smjeru, tvoja knjiga mu daje sve mogućnosti. Trudio sam se, kako se veli, simply stupid, objasniti neke stvari, neću previše u širinu, mislim, na kraju knjiga ima 350 strana, mogla imati 600 strana, ali nije poanta da se piše dizertacija, nego neki kaj čit koji primjenjivo, ne? Apsolutno. Kužiš, tako da velim, Wim Hof tehnika je fenomenalna, treba postepeno pristupiti toj tehnici sa svih strana i zato mi radimo, kako si spomenuo, Brit to Flow već 4-5 godina, krenuli smo na Risnjaku sa našim radionicama i retritovima, jer je najljepše trajati u prirodi. Naravno i postepeno ljude učimo kako ući u hladni izvor, znaš, to je jedna transformacija. Stvarno ljudi dolaze, ne samo sportaši, nego rekreativci koji
na svi godišta, muškarci i žene, svima je identično da su gotovo svi u teškom burnoutu. Pogotovo poslije ovih pandemija, da ne govorim. Ne? Znači, ljudi su definitivno svjesni ili nesvjesni, u većini mjeri, rekao bi, još uvijek nesvjesni, da su u toj vibraciji straha i panike, plitko dišu i jednostavno, pegla ih podsvijest, prezasićeni su svim tim informacijama koje su preživjeli ovih zadnjih godina. Ljudi nisu svjesni da 95% ih određuje kako će neko funkcionirati podsvijest. Čemu najbolje priča Joe Dispenza u svojim knjigama i njegove radionice sam isto prošao i toplo preporučujem da ljudi prouče te njegove knjige. Jednostavno sam tu napravio jednu sinergiju. Znači Oxygen Advantage, koji je sustav fantastičan, kojeg sam završio kod Patrika McCoyena, jednog Irca, koji je to naslijedio od Buteljka, profesora Buteljko tehnika, Ukrajinca koji je to prvi ispeglao u bivšem Sovjetskom savezu. I to je isto jedna fantastična priča. Patrick McCoyen je dečko otprilike mojih godina i njegova priča je takva da je bio teški asmatičar. On je bio teški asmatičar, završio je neki business college, radio u korporaciji, taman počeo se uspinati u korporaciji i sa nekih 30 godina, krajem 90. godina prošlog stoljeća, pročitao je mali članak u novinama o Buteljko tehnici, kako na jednostavan način sa laganom tehnikom disanja suzbiti napade astme. I on se toga pridržavao tjedan dana i uspio je u samo tjedan dana sa tim vježbicama 70% sveg napada astme spriječiti i odbaciti veliku većinu lijekova. I čovjek je rekao, gledam, moram slijediti svoj poriv, otišao je u Moskvu, rekao je svoj zaručnici, sorry, gledaj, ja ću dati otkaz, možeš misliti, ček ćemo živjeti, ne, klinci na putu, trebaju se ženiti. Go east. Ali gledaj, ja moram slijediti svoje snove, otišao je tamo, educirao se uz profesora Buteljka, on je još par godina bio živ. I kasnije je upgrade'o to u Oxygen Advantage tehniku, gdje on dodao još neke napredne tehnike disanja i zaista je po meni on najkompletniji učitelj disanja na svijetu. Ja velim, cijenim maksimalno Wima Hofa, on je dosta onako radikalan, ali je brutalna tehnika, ali za jednu kompletnu temeljnu bazu tu je Oxygen Advantage. Znaš. I sada je to poanta kako kombinirati te dvije tehnike. Kužiš. I sad ja na bazi nekog svog iskustva sam počeo kombinirati, ja sam onda kad sam skužio taj Oxygen Advantage, otišao sam u London 2020. To bilo taman pred početak te pandemije. Mm-hmm. Proveo sam tjedan dan u Londonu, 3 dana je trebala po 8 sati ta vrlo zahtjevna certifikacija. Kasnije sam još to peglo mjesec dana u Zagrebu da to položim taj finalni ispit. I čak su mi dali priliku da tamo i Born to Flow predstavim, jer su skužili kako je to, sinergija disanja je pokreta, ne. Oni su to radili disanje uz nekakve klasične sklekove i čučnjeve. Onda sam, rekao, dajte, ajmo probati to malo u flow napraviti i onda se pokazalo je to idealna kombinacija. I onda sam malo po malo, kad sam se tu usavršio, rekao sad idem napraviti tu jednu radionicu retreat koju sam nazvao Breathe to Flow. Znači gdje smo polako kombinirali moj tim i ja to disanje, znači učimo ljude i kroz teoriju i kroz praksu kako u hodu pa kasnije u trčanju, disat pravilno isključivo na nos, pa kad primijeniti Wim Hof tehniku, kad primijeniti Oxygen Advantage tehniku, kad primijeniti flow i tako. Ne. Malo po malo se to pokazalo kao jedna dobitna kombinacija kroz 2-3 dana boravka, pogotovo u prirodi. No, to mi izgleda fenomenalno. Tak sam ljubomoran svaki put, misli si ja opet se nisam uspio zorganizirati, a stvarno bi volio. Vi smijete od uha do uha, znam da je neke dobro se događa. To je taj natural high i velim, bit će sad prilike na proljeće da nam se priključiti, bit će nekoliko radionica u Gorskom Kotaru. Kad su ti iduće radionice? Znaš već po datumima? Pa evo, sad prva će biti 24. i 25.3. taman pred početak proljeća, kad će biti lijepo vrijeme. Imamo bazu u Delicama, te imamo jedan predivni planinski dom gdje smo smješteni i onda peglamo izvor Kupe, Zeleni vir i tako protiv najdivnijim lokacijama Gorskog Kotara kombiniramo sve te tehnike. A onda u ljeto, prošle godine smo bili prvi put na Vlašiću u Bosni, tamo idemo na 4 dana Sport Academy, naš Summer Sport Academy, to je isto čudo, tamo ima izvora, brutalna ljepota, planine, hajk,
I onda jednostavno se stopi ta energija, znaš, nas ima po 15, 20, 30 nas je bilo na zadnjoj radionici, kad ti se multiplicira ta energija svih tih naših polaznika, onda je to jednostavno, znaš, ljudi se opuste, ima tu spontanost, ljudi rasplaču, spontano se smiju, znaš, grle se, svi spontano izbace jednostavno sve negativnosti iz sebe i to je nešto najljepše, to te ispuni, to je čudo. Znači, to u kombinaciji sa prirodom, eto, to je jednostavno po meni nema ljepše. Kad stigneš to sve? Imaš i fitness učilište, ne? Koje je zapravo di sve ovo o čem smo pričali podučavaš, daješ ljudima da bi mogli oni to širiti dalje, ne? Pa je. Pa kako to funkcionira? Kako si to složio? To je u obliku, mislim, vjerujem kao kolegi neke točke koje moraš savladati, ne mreš to preko dana, to traje, siguran sam. Da. Pa evo, fitness učilište sad će biti 7. generacija, ima 2 generacije godišnje, znači sad 3 godine je već aktualno i postaneš fitness trener, odnosno ja sam osmislio taj program instruktora funkcionalnog fitnessa, gdje sam objedinio bazične vježbe hard body, bazične vježbe born to flow, bazične vježbe disanja, ima tu i nešto fizioterapije, imamo mi tu izvrsnog našeg nutricionista Braneta Dolibašića koji se nadopunjuje sa prehranom i jednostavno to traje 2 mjeseca i ti nakon toga dobiješ uvjerenje da si službeno, ako naravno sve to položiš, ako se trudiš, onda svako to položi ako daje sve od sebe. Čisto ako nekog od slušatelja bude zanimalo, znači javi se, imate neki mail, ne znam, broj telefona, di vas se može kontaktirati po tom pitanju, ali daj mi reci u smislu trajanja, kad se to događa? To se događa na večer ili ujutro ili je online su predavanja? Pa imaš, imamo naši web stranice su Born to Flow, gdje je sve vezano za knjigu i Born to Flow i naše stranice Hard Body, gdje je sve vezano za naše fitness učilište i za Breathe to Flow retreate. I to ti je format cirka 2 mjeseca traje. Sad je 12.4. do 15.6. će biti proljetni semestar i prilagođeno je svima koji su zaposleni, naravno. I znači, odvija se praktično, su ti to 4 vikenda i između toga je praksa prema potrebi. Znači, ako nije neko iz Zagreba, dobije zadatke koje radi doma. Hvala Bogu, imamo sve online. Milion naših treninga, emisija online. Znači, kroz ta 2 mjeseca treba doći na 4 vikenda praktično u Zagrebu, naš gym, gdje se sve to odvija praktično i na kraju je finalni ispit. I mislim, i ljudi, opet je poanta da mi ljudima damo što više praktičnog znanja. Znaš, i zato sam i nazvao to učilište u stvari. Sam sam vidio kroz godine da stvarno ljudi, kako sam rekao, bez obzira na dob i godine, neko prije, neko kasnije, neko nije imao priliku ići na faks, znači neko nije imao priliku se realizirati, neko je sumnjao u sebe, povežite se s ljudima koji jednako misle, koji jednako to vole i naravno da niko neće postati super trener nakon jednog vikenda ili 2 mjeseca, to je permanentni posao, radiš to dok živiš, ne. Ali ćeš dobiti jednu bazu, jedan dobar temelj i na kraju dobit ćeš to uvjerenje koje službeno ti treba da bi bio trener. Znači ili završiš faks ili završiš školu, odnosno učilište, jer hvala Bogu ne možeš biti trener bez nekakve diplome, ne, koja ti bar nešto garantira da imaš to znanje. Ne. Super. Kaj sam ti htio pitati? Htio sam te zapravo pitati jedno pitanje više vezano za mene, ali možda i za ljude koji stvarno te prate, kužiš i koji prakticiraju tvoje protokole. Da li se, i na koju foru zapravo se mogu kombinirati unutar tjedna kako se zove, body flow i hard body treninzi? Odnosno, koliko bi bilo too much, a koliko je dovoljno? Da, pa mogu se kombinirati hard body protokol i born to flow. Znači, da li je too much za tijelo? Znači, tipa, ne znam, ja sad gledam sebe, odvalim ujutro flow, da li bi onda bilo too much pratiti raspored, odnosno program od 12 tjedana jednako kao i ovo? Ili je ok? Mislim, s obzirom da je ovo jači trening. Daleko, ne? Pa gledaj, sad tu kombiniraš, ti već imaš iskustva, jesi to isprobao, opet svako, ako radiš sam preko videa, naravno možeš, ne, onda kombiniraš, ne. Ja kad podučavam hard body levele ili na učilištu ili kad radimo hard body, onda sam uvijek govorio našim polaznicima, budućim trenerima, gledaj, ako peglaš hard body, peglaj ga po protokolu 3 do 4 puta tjedno. Nemoj u slobodne dane ubacivati neki teški bodybuilding, teški weightlifting, flow dapače, umjereno trčanje dapače, ti u trčanju znaš koliko
koliko možeš potegnuti, da tak velim, nećeš se preforsirati, znači osluškuj svoje tijelo. To se jako dobro nadopunjuje, ti uvijek možeš jutro napraviti uz disanje, idealno to mi zovemo jutarnja higijena, znaš, digneš se jutro, malo hladni tuš, prodišeš 10-15 minuta, zavisno kojom tehnikom, napraviš jedan mali flow i to je fantastičan ulazak u dan. Naravno da se nećeš pretrenirati, sad nećeš peglati 6 hard bodija u tjednu. Znači, ako ga kombiniraš sa flowima, malo više advanced flow, onda napravi 2 do 3 hard bodija, 2 do 3 flowa. Ubaciš, znaš. Pa čisto gledam iz te neke varijante, ako neko ko se bavi trčanjem sluša sad ovu emisiju, pogotovo maratonci, polomaratonci ili ultramaratonci, to kako si rekao i na početku, da je prije bila enigma da tebi treba zapravo gym da bi se ti bavio nečim, pogotovo kad veliš nogomet ili trčanje, ali zapravo bez toga ne ide, znam, pratimo hrpetinu ljudi i da znaš, imam jednog Škota koji kaže, medals are won in the gym. Da. I onda me zapravo zanima, isto ja sebi tražim neki optimalan oblik treninga koji će podržati zapravo taj veliki fizički izazov koji mi predstoji za 4 mjeseca. Sam odredio datum, taj 18.5. da trčim od Zagreba do Siska tih 64 km, pa zapravo sad gledam, znaš, šta bi mi zapravo održalo svježinu, a opet s druge strane mi omogućilo mišićima, odnosno tijelu i kostima da budu dovoljno jaki da izdrže to, odnosno da dosegnem pik u idućih 4 mjeseca da bi fakat sa sigurnošću rekao, ja ga sad peglam 6 čuki bez beda. Znam da moram raditi ove LSD treninge, naravno, ali to su sve aerobne stvari, kombinacija bicikla, trčanja, tih stvari. A sad recimo trkačima, kaj bi preporučio trkačima u smislu svojih protokola, koliko tvojih protokola tjedno, ako neko, karikiram, sad trči 60 do 80 km tjedno? Da, pa gledaj, znači, dolazi kod nas i dosta trkača, polumaratonaca, maratonaca. Jedan friend se pripremio za Ironman, polo Ironman, isto se izvanredno pripremio. Tu je baza, rekao bih, flow. Baza je uključiti svoje tijelo, znači to ti prevenira ozljede. Naravno, masa ljudi je zaključena u kukovima, znaš to po sebi, ne, dok nisi počeo raditi. Znači, disanje je strahovito bitno, flow je strahovito bitan, naravno, ne raditi neke teške weightlifting treninge, po meni nema nikakve potrebe. I to jednostavno smanjiti mogućnost ozljede na minimum, jer to je ogroman stres za zglobove, naravno, znači ti tu, znaš, to je mind over matter, ti ćeš tu to izvući na snagu svoje volje i uma, ali ipak te treba sačuvati da se ne povrediš. Apsolutno, ne. Zato ti kažem, ovo mi, znači, fakat flowovi jutarnji su ludilo, jer stvarno daju neku tu unutarnju snagu. Znači, jučer sam peglo, ne znam koliko. 10 km doslovno između predstava. Ali sam mogao, znači baš sam se osjećao sigurno u to, jer nekako dobro sam se zagrio bio prve predstave s flowom, dobio sam mišići automatski reagiraju jer već imaju neku vrstu tog pamćenja i tijelo postaje integrirano na neku foru i ide lakše, kužiš, tako da čisto me zanimalo, ja sam manijak po tom pitanju i stvarno obožavam trening, baš sam bolesnik, pa mi kao nikad mi nije dovoljno, kod mene je problem taj, nikad mi nije dovoljno, znači koliko stepenica moram popet u danu da bi se ja zadovoljio ili nemam pojma, jel se moram sad uništiti s girijom, a znam da dugoročno mi to ću se iscijediti, pa me čisto zato s te strane zanimalo. I tu bi ti sugerirao te napredne tehnike oxygen advantage, ne znam da li si to probao prema napacima iz knjige. Čini mi se 1 ili 2 sam varijante, nisam im još dao toliko prostora, ali budem. Pa to zadržavanje daha, znači nakon izdaha, znači udah, izdah, kako veli Patrick McCoy, dovedite planinu k sebi, znači mi tu simuliramo visinski trening i ti to možeš trčati po planini, možeš trčati tu naravno po nizini, ali poanta nakon izdaha zadržiš dah. I onda prvo u početku možeš 10-20 koraka, pa 30-40. Znaš, ima i te testove sam stavio u knjizi, znači recimo za maksimalno zadržavanje daha napraviš udah, izdah, uvijek nakon izdaha, zbog toga zaštićenja kisika u krvi, ima taj pulsni oksimetar, taj mali gadget koji ti to pokazuje kako ti pada taj SpO2 i poanta ti je da ćeš, i onda se testiraš. Znači mi kad radimo testove, mi na našem učilištu i na radionicama, ljudi ti u principu mogu 20, 30, maksimalno 40 koraka napraviti. To je bazično. Znači, poanta je da je prvi cilj doći do 60, pa onda 80 i onda to ustaliti na 100 koraka. Onda lagano kreneš u lagano trčanje. Onda kad ćeš ti moći to napraviti, znači tebi bi ja sugerirao kad ideš trčat, znači kao zagrijavanje, da ti se
da ti se prošire krvne žile. Znači ti na taj način kad zadržavaš kisik, kad dah nakon izdaha, aktiviraš i dušik, on je vazodilatator, kužiš, i onda će ti se proširiti krvne žile i moći ćeš puno bolje raditi, naravno. To je to je gorivo za mišiće, ne? I onda malo po malo se igra na taj način da kreneš u hodanju ili brzom hodanju, u laganom džogu, udah, izdah i otrčiš, 20-30 koraka. Mm-hmm. Onda opet dišeš samo na nos, jedno pola minutu, pa onda opet to ponoviš. I tako bar 5-6 puta u prvih 10 minuta. To će ti podignuti performanse za 20-24% prije treninga. Top, čovječe, baš ću probati to sutra. Sutra imam long run od 28,5 km, moram odavde dole iznad Mikulića otići u krug okolo, pa na staze na Sljeme, pa dole. Mislim, veselim se ko budala, jedva čekam. Ali tako da, koji su tvoji protokoli? Čeg se ti pridržavaš? Znam, pročitao sam u knjizi, ali i za slušatelje koji još nisu se dotakli tvoje knjige. Kaj je ono bez čega ti kao discipliniran čovjek ne mreš? Kaj su ono stvari u danu kojih se držiš ko pijan plota? Pa jutro je moje vrijeme, ne? Znači jutro je moje vrijeme, kad radim tu jutarnju higijenu, znači imam prvi, trening ili sastanak ili neko obavez, u 9, ja se obavezno dignem u 6, tako imam u 8, dignem se u 5. Taj moj jutarnji protokol traje minimalno 2,5 sata, jer meni to gušta. Znači, uvijek volim se ranije dignuti da mogu to sve obaviti, jer bez toga jednostavno ne mogu. Ne? Znači, imam i taj svoj celer koji pijem, ne? Znači, sok celera je čudo za zdravlje, tako da imam te rituale, jutro se... U principu tvoj protokol se onda sastoji od toga šta je zapravo i temelj knjige, ne? Znači, govorimo o pravilnom disanju, govorimo o kretanju, govorimo o zdravoj prehrani. Tako je. Dobro, oporavak je neka stvar koja dolazi kad je potrebno i boravak u prirodi, naravno. Ne? Da li imaš unutar svog protokola neki dio da sad izlaziš van iz kuće odmah svako jutro u stilu da loviš D-vitamin, ok, sad ga nemamo jer nemamo sunca jutrima, ali da li kad je ljeto ili proljeće, da li to prakticiraš stvari? Pa u principu prakticiram, naravno, kad god mogu, ali kad ne stignem, onda bar, ujutro mi je prva stvar da otvorim širom prozor, bez obzira da li ljeto ili zima ili hladno, skinem majicu i 2-3 minute dišem i, u vibraciji zahvalnosti sam, prva stvar kad se probudiš je lijepo zahvalit se, da ti tako počne dan. Zahvališ se na lijepim stvarima, na divnim ljudima koji te okružuju i uđeš jednostavno u jednu lijepu vibraciju u dan. Isto tako i kad ideš spavati, lijepo se malo skulirat, 5 minuta prodisat ili lagana meditacija i da u zahvalnosti odiš spavat. A ne da samo pikneš daljinac, ugasiš neki brutalni film i onda košmar u glavi. Ne? Tako da velim, prodišem kroz taj otvoreni prozor, velim, ako sam negdje na moru, naravno, prošećem negdje vani, ne, ili ako smo na retritu, odmah skočiš u šumu, ne, a tu u Zagrebu, velim, prodišem, odmah idem na tuširanje, u principu je to 2-3 minute hladnog tuša, nekad kombinacija toplo-hladno, nekad samo hladno, tak, ne forsiram, nekad 2-3 minute, nekad možda i 5 minuta, uopće to ne mjerim, nego već to po feelingu, onda taj celerić si popijem, i onda obavezno 15-20 minuta je neki tip disanja ili meditacije. To mora biti. Ne? To mora biti. To mi maksimalno grounding efekt, maksimalno to skulira. I onda lagano imam i taj svoj heavy metal detox, ne, koji mi je zamjena za doručak. I onda lagano, odmeditiram onda možda još jednu laganu rundicu i onda velim, to sve skupa kad se zbroji, to traje najmanje 2 sata, možda je 2,5. I onda imam više sam se kroz godina zbližio, onda ja većinu tih treninga ja radim s njima. Tako da ne moram napraviti svoj flow sam za sebe, nego odmah s njima napravim flow. Ne? Genijalno. Super. Zvuči fenomenalno. Kaj sam te još htio pitati? Pa mislim da smo se dotakli zapravo hrpetinu stvari. Ovo mi je užasno izletilo kao zanimljiva informacija, sad pred kraj kazno, možda da izmotiviramo ljude, pokrenemo ljude. Pratim, to mi je fenomenalno, newsletter od ovoga, i spominjao sam to već u podcastu od Schwarzeneggera, ne, zovemo se Pump Club, najpozitivniji newsletter koji internet ima, ali by far, jer je stvarno dotiče se svega o čem ti pričaš, i prehrane, i disanja, nekakvih znanstvenih najnovijih dokaza vezano, ne znam, od kafeina do bilo čega. I oni u principu govore
odluka, ne. Ono što mene kopka u zadnje vrijeme zakaj, mislim, padamo na hrpi zamki, ne. Jer kad čovjek skuži, drži disciplinu, ako je uspiješ prelit u jednu kategoriju, onda možeš preliti u treću kategoriju, u ono postajanje. Ali nekako ono kad je ljudi, u principu 91% ljudi odustane od svoje odluke, od tih novogodišnjih odluka. I to je u prvih mjesec dana. Kuži, to je stvarno poražavajuća statistika. Ono. I sad me zanima kod tebe, kod čovjeka koji se bavi s ljudima, koji stvarno radi na prvoj liniji s ljudima, šta je potrebno? Znači, ono, di ljudi pade, di je ta zamka, znači, ono, na koju foru, šta možemo reći ljudima, ne moramo im dati recept, ne, ali kaj bi to bilo, znači, ono, da li je to pitanje tko sam i kaj želim biti nekako na nekakvoj ono osobnoj razini gdje te to dotiče, pa te to možda izmotivira za nekakve prve korake, jer motivacija jako brzo iscuri, ne, poslije ostaje samo disciplina i bez discipline si banana, ne. A gle, mislim, poanta je da čovjek iskorači iz svoje komfortne zone. Kuć, sad po meni ta novogodišnja odluke, to je ono, mislim, znači ono, odluka je, ti donesiš odluku i to je to. Naravno da ti treba disciplina. Ono, jako lijepo je sjeti zavaljen u naslonjaču i vrti daljinac i ne znam, ono, pivicu u ruke, respekta, ali znaš ono, ako hoćeš neke napraviti, onda se prvo zapitaš duboko u sebi što me drajeva, što me ispunjava, što me čini sretnim. Prvo neke moraš napraviti za sebe da bi to mogo primijeniti na svoje najbliže. Kužiš, jednostavno donijeti odluku. Da li to prvi 17. 8. opće totalno nebitno. Pa čini mi se, znaš, ono, ko da vodimo bitku neku, mislim bitku, ono, malo glupa riječ, ali ono, u smislu tog, ono, jako da sve više me muči ta vrsta konzumerizma, znaš, ono, ja kad sebe ulovim, fakat je taj plato posto nevjerojatan, znaš, ono, ko da je, ono, nemam pojma, napumpano egom di god se okreneš. I stalno neke moramo konzumirati, stalno neke moramo žderat, konzumirati od misli, sokova, gluposti, šećera pa nadalje, znaš, ono, kako ono, bar malo izaći iz tog, kako ono osobi koja to kaj spominjemo kroz emisiju, koja sjedi na kauču i dođe doma i šalta, ono, jer to kaže, to mi treba. A to je zadnja stvar kaj ti treba. Je. Pa to velimo, to priča je Dispenza i svako tih učitelja, Eckhart Tolle i da sad sve ne nabrajam, Tony Robbins, poanta je kako umiri taj i kako biti zapravo u sadašnjem trenutku, to je bit, ne. Kužiš, neko će to napraviti kroz meditaciju, neko veli, joj Isuse Bože, kako da ja utišam tog mankija, kako da ja sad meditiram. Pa disanje je najbolja stvar. Disanje nas povezuje sa našim unutarnjim ja. Znači, po tebi bi to bila neka prva stanica. Tako recimo, van sam forme, ili sam se bavio nekakvim oblikom tijelovježbe, ali sam iz tih protokola, diši. Tako je, diši, lagano kreni, nema ništa od forsiranja, nikakvi agresivni trenzi po meni, nego prvo se osvijesti svoj dah. Dišite isključivo na nos, kad ne pričate držite zatvorena usta i malo po malo, znači budite disciplinirani barem 10-15 minuta na dan, fokusiran na svoj dah. Spori udah, spori izdah, to je prva stvar. I malo po malo ćete umiriti taj i onda će skužiti to kaj si rekao, znači da je to totalno nebitno da te te reklame ubijaju, da te taj dnevnik blesavi šopa se sa totalno nepotrebnim, da ne velim kontraproduktivnim informacijama, jednostavno prošećite po toj prirodi. Mi živimo u Zagrebu, kogod živi u Hrvatskoj regiji ima na 10-15 minuta od sebe planinu, park, more, jezero, šumu. Znači, priroda liječi, kužiš, ti trčiš, pa evo vidio si tu u Zagrebu, ne, odiš malo pod Sljeme, pa vidiš ludilo totalno, ne. Baš sam to kad govoriš, mogu preko sebe dokazati da trčenje po gradu čak, kužiš, tu sam bio pegla jer mi supruga, morao sam paziti na nju, jasno. Pa sam tu trčao po kvartu, tu pa opet Martinovki, kužiš, opet sam se nagutao tog smoga na neku foru, slušam vibraciju auta. Ok, sve super. Naravno, tijelovježba je, ne, čak malo trimke tam dole na Mihanovićevo, ne znam kaj, ali velika je razlika mi trčati u Savu ili ovdje. Je. 45 minuta ili sat vremena u Savu me iscentrira ko da sam ne znam kaj napravio. Ovo sam odradio fenomenalan trening, sjećam se super, ali nisam u prirodi, ne, ali poanta, znaš, pobjeć, na sat, dva, to je znaš, ja kad god imam priliku, bilo kad je to, da li vikend, da li radni dan, ako mi se kaže par sati slobodno, sat, dva, to je već ogromna razlika. Prošećite, pa ne morate se ubijati, ne morate vi sad trčati u šorcu po snijegu,
Ak nećete, mislim, meni je to fantastičan zen, meni je to najbolja moguća meditacija. Apsolutno. Mislim da smo se dotakli svih mogućih tema, mogli bi pričati, ja mislim, 500 sati. Jedna stvari koje se još možda nismo toliko dotakli, samo u par crta, je zapravo, opet ću ponoviti, stupovi u kojima Tomislav priča o svojoj knjizi bez kojih život nema smisla su pravilno disanje, kretanje, zdrava prehrana, oporavak i boravak u prirodi. Najmanje smo zapravo pričali o zdravoj prehrani, ali si spomenuo i sam što mislim da je zapravo bolest, odnosno najveći problem suvremenog društva je ta prevelika konzumacija šećera, koji je sve prisutan. Ali mislim da nema smisla možda sad otvarati tu temu, jer bi sad pričali o ne znam o koliko stvari, ali zapravo čovjek čim napravi ovo, o čemu si rekao, osvijesti dah, doći do discipline i onda će shvatiti zapravo da mu ne treba taj čips, ne treba mu ovo, ne treba mu ono, možda ne u tolikoj mjeri. Ja ga ne izbjegavam, ja ga jedem sve i svašta, ali ne ubijam se u tome. Ne. Jel bih htio još neke dodat u ovaj chat, neku poruku lupit? Pa evo, ja bih htio tvojim slušateljima, evo velim, zahvaljujem ti se stvarno na ovoj prilici, bilo mi je super gušt s tobom pričat, puno toga smo dotakli. Evo, ja sam ponio jednu knjigu za tvoje drage slušatelje, možemo ju pokloniti, napraviti kao jedan mali poklon, evo ti osmisli ako hoćeš neko nagradno pitanje ili neki način kako da neko osvoji knjigicu, meni evo, će biti napravit drago. ćemo, s obzirom da ja reklamiram podcast i na Facebooku i putem svoje Instagram stranice, a ima ga i na YouTube ga dižem u obliku i dižem ga i na Podbeanove i na Spotify i na Apple će biti. Mislim da možda možemo najbolje uz neku fotku ili nešto dići to na Facebook ili Instagram, budem to stavio pa napravimo nagradno pitanje i ko prvi ga točno odgovori dobije tvoju knjigu potpisanu. Naravno, apsolutno. Hvala ti najljepša što si došao u ovu moju šupu rupu, drago mi je da smo pričali o ovakvim fenomenalnim stvarima, želim ti sve najbolje u tvojim pothvatima, roke dalje, iscijeli ljude, traži dalje, to nam je svima od velike koristi. Hvala ti najljepša. Evo, hvala tebi i kak smo rekli ekipa, samo ljubav i zahvalnost. Flow on. Mosa bavlji ljudi. Živjeli.